Koia ko te pakanga mo Ihumātao. Kua tukuna he pānui ki te hunga e noho whakatau ute ana i te whenua o Ihumātao kia wehe atu rātou. Engari kāre rātou mō te nuku. I tōna tikanga kia tīmata a Fletchers ki te whakatū whare ki taua whenua. Hei tā taua umanga he tau toko ana te iwi i a rātou. Hioi hei tā Te Rina Kowhai ahakoa kua mauheretia etahi, kāre te hunga porotu i te tuohu. Hei tā rātou ka whawhai tonu rātou mō taua whenua, nui te tapu, nui te hitoria. Ahakoa he porotūrangi Mārie, e rongo tonu ana te mamai o ngā kai porotū. I've come here today to teach you about the treaty and the successive rip-offs that have occurred and the rape, murder and pillage that our people have endured. He toko maha ngā tāngata kua tai atu ki Ihumātao kia ūkotahi ki te taha o te rōpū o Sau me tahi Māori no te iwi kāinga ki te aukati i te whanaketanga āwhare. People have described this as our last bastion. What we know is that the government can still intervene. Auckland Council can still intervene. Philanthropists who might be sitting on their couch wondering what to do with their millions of dollars can intervene to protect this whenua for future generations. He oi te ata nei e pupu ake te riri o ngā kai porotū, na te korenga o te ope pirihimana e kōrero atu ana kia rātau e pāna ki ngā taraka o Fletcher Building e kuhu ana i te whenua o Ihumātao. We had an agreement that no trucks would pass through. They allowed their officers to change shifts, and behind the officer trucks were 5 large trucks that were transporting fencing, floodlights and other equipment to set up their compound. So again, our trust was breached and our confidence was lost in the New Zealand Police. I ngana a hemi pirihi ki te hoho i te rongo, I Wanganui I te hunga porotū, me ngā pirihimana. There's already a huge lack of trust because they've been in constant communication and all of a sudden the communications broke down for whatever reason. I'm here to offer myself as a mediator to try and mediate peace between the two groups. Ka taia no tētahi tangata tuarua e mauheretia e te ope pirihimana, engari kei muri I ahau I whakawhiti te taiapa, te hunga tamariki, ki te eke kirunga I tērā maunga, tapu o konei o tūtaua. Ka tino pāma mai, pauri hoki ahau. It's really teaching my kids as well and part of the history, and they took the day off school today with my approval, of course, that they wanted to come and support the people, the mana whenua, the haukainga, and show their support for them. I want my kids to be aware of the things that are happening and the injustice in the world. I'm Samoan, so I know how it feels to be colonised, I guess. Especially of sacred land, things that are important to us. No one will understand that except for our Indigenous people. So. Engana mātou a te karere ki te kōrero a kāmera ki te ope pirihimana me te pakehi Fletcher, engari auare ake. He oi hei tā Fletcher kua whakai rātou e kore ētahi atu o rātou taraka ka haere ki te wāhi I te rānei. Te Rina Kowhai, te Karere.